Talafal nei fuitai o fau Samuel o na lua lima o mati. O le solua ai usi mai fa fonga fa popunga o tala lau li tio polinsia. Ua toi tolo tuai le so valo le masine fau a perila lua o lua lima fa amsinongo le li o Edwin Fanueli. O Edwin o lo moli e leo le maliwal tamaita i o mele sengi solo la pana. Ile silia le lua tau sanga talwai. Nga te semon lua o lua. Peta ai ole mta upulena vala wail fa amsinonga maua lunga. E songa fua le vai sanei muli nuu. Ai le i o atu, moli mau au tu e to lua. Mai ua avatu iai tusi sai le to lua lea. E o oanei il fa amsinonga il masina fau le so valu apelila. O le tamaita ilo ia le fionga mangele leone su o mailo. O lo tula e mole i tua leo. A le sunga li ata o le sa Terry Brandt. Le lo ia o tula e mole o molia. Mapolo ia le sunga Edwin e fa a waupea iainga. O lo tatalai i tua e au fia ile wha alua o na saini le ofiso leo i le vai aso. A o fia ngai ei pea le pulengo le malo si tau el tise wha aso le wila mo le motu nei upolu. O le fionga le pale mia fia me nao mimta a fale o ia wha aftaia. Le tunu o a fia i tulanga wha le tonu le wila le nei vai taimi le lava ono sa ia. Pe o na ia sa unoa i le whelo inga ma le au wha asalau le songofua. Lua whao mati e wha matala mafu anga o nā wha le tonu ma le tali atu iai le malo. Talu mai le masina o Februari i tau sanga nei. Na amata whenga iai le au nanga mano si anga. Wha le tise matulanga wha le tonu o le tise ona o mafu anga nei. O le wha le tonu ai o se vaenga o laina e le tise malo losi le ele o le underground cable. O lo o ta oto amata mai le faleafi i fianga ma anga iatu i le faleafi i fulu so. Na lai o na motusia le elitise i le motu ato por. I le asolus furtolu o Februari. O le isi vaenga o le laina elitise lava le nei na toe fale tonu. I le asolus fulima o Februari. Na toe motusia ai fo i le elitise mo le motu ato polu. Ma na fatino ina iai ngā luenga whalelea i le alavaso. O le lona lua mafuanga o le lolo wa o le tau. O afianga o le tau i savili matimunga mamafa i le asoiva o mati. Na afia tele ai le au nanga i vaenga nari ai mai ai. E le ngata i le whaleanga ina o pou mo li elitise. Ai whapefo i ilaina elitise malo losi le awala. Whapea maota malawa. Ai le ngata i lea, ai ole mafuli iai o la au i lunga o laina, ma avea mawaenga tele na motu si ai le tise i le tato utunu atoa. Ole vaenga lona tolu, le aso sfururima o mati, na whamawina ai le whale tonu, o nisi o afi e le tise autu e tolu, o lo ungaosi ai le tise, o lo utu ina atu i le tato utunu. Ma onisi o afi e au fiai. Le afi numera tasi i fianga e 5 megawati lano malosi. Ma o se fale tonu i le vaenga autu e fisoso anitele i le afi po le piston o le afi numera tasi i fianga. Ma masalo o le varu sifulu i le sifulu lua masina e tali ai le totonga awa ele o se tūlanga whaingofie o na saili. O le afi numero fitu i taunga manono. O le afi fo e alu i le swau mai tolu mekewati i alona malosi. Mai o se fale tonu i le totonga o le afi le nei po le turbo charger. E fisoso anitele i le ngausia o le editise. Mai tusa ma le fava i aso e faale le ai. O le tato wafi lona tolu o le numero tasi lea i tailefanga. O le editise le maua mai le suavai e 2 megawati lona malosi. Ma o le afi lea ua whailo mai. Ua whale tonu se vaenga o le bearing. O lo o whawhaingofia i nai le tavilinga o pepea. Mo le ngausia o le editise. Mai e mo mia le tolu masina. E whatino i nai le ngā luenga whale leia. Ina ia toe whafoisia i stulanga le lei ato toa. O whale tonu nei i le au nanga. Ua avesea ai le sefulu megawati. O le malosi anga o le eritise. Sa masani o le siti ai le au nanga. Ia ma ua avea ma mafu anga tele. Ua whatino ina ai le tatou whalapa tonga o le EPC.
le fuafuanga o lo fatino ina nei mo le fasosoaina o le malosianga faelitise o lo o ngafatia ile nei taimi na amataina le tatou galuega lenā i le asosa se fulu ono o mati ia o galuega e foʻi ai ia faafitauli nei o le nautaʻiga lava ina ia foʻia ma toe faleleia le auaunaga malosianga faelitise i le atunuu ma ua galulue ai nei le malo ma le EPC i vaega nei muamua o afi elitise faafaigaluegaina pe haya e 5 mo le taimi nei o loo faamoemoe e taunuu mai afi elitise mo le faafaigaluegaina po le haya mo lenei taimi ina ia fesoasoani i le elitise tuuina atu mo le motu i upolu e tusa ma le 5 mekawati le malosianga e ngausi mai e afi nei e 5 ma o le aso 5 o e aperila o le ataunuu mai ai i le atunuu o le lona lua o fuafuanga o afi elitise fou ua iai le fuafuanga le malo e faatauina mai ni afi elitise fou se lua e fa mekawata lona malosi mai le company o le HNAC i saina ma e faamoemoe e taunuu mai a aukuso o le tausaga nei ia o galuega faaleleia o afi elitise o loo faauauina pea galuega faaleleia mo afi elitise numero 7 i tanuga manono ia ma le afi numero 8 i taʻilefaga ina ia toe faaupopo ai le malosianga e 5 mekawati pe amaeʻa ia galuega o se faaupopoina o le malosianga fafauina po le renewable energy o le asiitia le auaunaga maua mai i malosianga fafauina ma o le masina o te sema o le tausaga nei o lo faamoemoe e tatala aloa i ai le auaunaga o le malosianga faafauina mai le lā po le solar farm e maua mai ai se isi faaupopoga o le malosianga faelitise e se fulu mekawati faatasi ai mamaa o le battery storage talafeagai e mafai ona fafaga i ai le malosianga mai le lā ma siitia ai i le 20% le malosianga tau elitise o le a faaupopo i le elitise gaosi mo le tatou atunuu o loo tumau pea le naunautaʻiga i le malo e tauara atu i le EPC e siitia ma faalautele le malosianga ina ia mautinoa le lelei a toʻatoa ma le faatuatuaina o le auaunaga mo Samoa i taimi uma ua matauina lava le siitia o le elitise moʻomia po le elitise faaogāina i le tatou atunuu i le 2 tausaga ua tuanaʻi ma galuega ua faailo o le a fesoasoani tele e foʻi ai lenei faafitauli mai le toe faaono tulai mai i le lumanaʻi ma e toe momoli atu ai le faafetaitele i le paia ma le mamalu tele o sio tatou atunuu i lo outou finagalo malamalama ae maise o lo outou lava papale a o taumafai atu le faalapaputoga o malosianga tau elitise i le mafai e gata ai ina ia siitia ma faaleleia lana auaunaga le fioga le palemia fia me Naomi Mataafa ai o tala na o lenei tulā mai lau le Etiopolensia